Murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Aha mu Rwanda abantu batatu bafite imbunda baraye bateye urugo rw'umugabo witwa Bavuga Menshi Fideli wo mu murenge wa Gihundwe akarere ka Rusizi intara y'Uburengerazuba bamwicira umugore. Harimo basirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'abambaye severe, ubwo ngo baza gufata ikambo bari bafite umugabo, bamaze kumuboha baza guhamagara umugore ngo yararyamye. Aba ni bamwe mu baturanyi Bavuga Menshi Fideli kandi tukwifurije gukomera. Mu Burundi umukozi wa leta yafatanywe umurambo w'umuntu mu modoka ye. Naho muri Darfur intambara z'amoko zongeye kubura. Mube hafi aya makuru n'ayandi yose twabateguriye atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Leta ya Sudani yohereje abasirikare benshi mu majyepfo y'intara ya Darfur hongeye kubyuka intambara z'amoko. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininazwe. Itororokanirizo ry'amakuru ya leta muri Sudani SUNA ryatangaje amakuru rivuga ko igitigiri c'abasirikare congerejwe muri iyo ntara inyuma yo gushamirana gufatiye ku matati y'amazi hagati y'abadasangiye ubwoko kwahitanye abantu 15. Buramatari w'iyo ntara nawe Musa Maidi yabwiye iryo tororokanirizo ry'amakuru ko abasirikare barungitswe mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho abanyagihugu no kurondera abari nyuma y'uko gushamirana. Amoko ashamiranye na y'abamasari n'abafalata. Batana mu mitwe hapfuye 2 bo ku ruhande rw'abafalata na 13 ku ruhande rw'abamasari, hama hakomereka 34 kuri urwo ruhande nyene. Akarere ka Gereida kabereyemo uko gushamirana karakunze kuvugwamo ingane zimaze guhitana abatari bake bo muri ubwo bwoko bubiri. Uku gutana mu mitwe kutatomowe ryari kwabaye niko kwa mbere kubaye inyuma y'inama yo kwiyunga yari yabaye mu kwezi kwa 10 kuno mwaka. Tuve muri Afrika tujye mu Burayi aho inama y'abambasaderi b'ibihugu b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe yemeje nta na kimwe hinduyemo amasezerano y'ubucuruzi n'igihugu cy'Ubwongereza kizasohoka burundu ku mugaragaro muri uyu muryango mu minsi 3 iri imbere. Fideli Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru. Ivyo bihugu uko ari 27 vyashigikiye amasezerano yapfunditswe inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro. Uno munsi kuwa mbere abaserukiye ibihugu 27 bisigaye mu muryango w'umwe bw'Uburaya bemeje amasezerano mu vy'ubudandaji n'igihugu cy'Ubwongereza inyuma yuko kiwuvuyemwo mu matora yahagarikiwe n'umutegetsi mukuru ajejwe ibiganiro w'uwo muryango Michel Barnier. Amasezerano azotangura kuja mu ngiro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca utangura w'2021. Azoshobora gukurikizwa by'agateganyo na hataremezwa n'inama nshingamateka y'umuryango w'umwe bw'Uburaya. Bitegekanijwe ko urwo rwego ruyemeza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Ayo masezerano ntaremezwa kandi n'abashingamateka mu gihugu cy'Ubwongereza. Bitegekanijwe ko abashingamateka bayemeza ku munsi wa 3 w'indwi. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Fideli Niyongabo tugumane tujyane muri Azerbaijani ivuga ko abasirikare bayo batewe n'umutwe wa gisirikari utemewe n'amategeko wo muri Armenia mu ntara ya Nagorno-Karabakh ibi bihugu byombi birwanira. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Azerbaijan bwatangaje no musi kwa mbere ko inteko zabwo zatewe n'umugwi w'abanya Armenia mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Umusirikare w'umunya Azerbaijan yarasize ubuzima mu gihe ubundi yakomeretse. Ubwo bushikiranganji bwamenyesheje ko ico gitero cabereye mu manuko bw'intara ya Nagorno-Karabakh ku munsi w'Imana ku mutaga cashoboye guteshwa. Abantu 6 mu bagikoze bakaba barahasize agatwe. Igisirikare cyo muri iyo ntara cyateye ivyatsi ivyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Azerbaijan kikaba cavuze ko ari binyoma n'agasomborotso kimenyesha ko inteko muri iyo ntara zubahiriza neza amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe hagati ya Azerbaijan na Armenia. Ku itariki 12 y'ukwezi kwa 12 ivyo bihugu vyombi byaratangaje ko gutana mu mitwe gushasha kwabaye mu manuko bw'intara ya Nagorno-Karabakh. Ruhande rumwe rwagirije urundi ko
rwarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri internet eshatu radiyo yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango w'abavuga menshi Fideli n'abaturanyi bawe aho mu murenge wa Gihundwe, akarere ka Rusizi, intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, tubakomeje imitima mu byago mwagize mu ijoro ryakeye. Bavuga menshi waraye utewe n'abantu batatu bari bafite imbunda bataramenyekana ku mugaragaro kugera ubu, barimo babiri bari bambaye igisirikare. Bakwiciye umugore bagusahura n'amafaranga arenga 400,000. Mugenzi wacu Temistokle Mutijimwa arageza ku bakunzi b'ijwi ry'Amerika iyi nkuru yawe. Ibyo byabaye hagati saa 3 z'ijoro ryo ku cyumweru gishyira uyu wa mbere mu murenge wa Gihundwe w'akarere ka Rusizi, hafi nko mu birometero 3 uvuye rwagati mu mujyi wa Kamembe. Abo bagizi ba nabi batatu bitwaje imbunda, barimo babiri bambaye imyambaro ya gisirikare, ngo babanje gusaba nyir'urugo ari we Bwana Fideli bavuga menshi kubaha imbunda yakuye muri Kongo, nk'uko yuri mu batabaye imbere yabitwiganiye. Baramubaza ngo nabahereze imbunda ngo yakuye muri Kongo. Narababwira ati nta mbunda mfite. Harimo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'abambaye severe. Nabwo ngo bazagufata ikamba bari bafite ngo umugabo. Bamaze kumuboha aza guhamagara umugore ngo yararyamye. Umugore arabyuka. Nibwo rero babakaga amafaranga. Bamaze kuyabaha nibwo yabasohokagaho. Asohotse kuri umwe bamufashe, wa wundi wari ufite imbunda ngahita aramurasa, bahita ko bacika bagenda. Uyu muturanyi akomeza avuga ko nyuma yo kugerageza gutesha abo bagizi ba nabi bari bamaze kuboha umugabo we no kubasahura amafaranga y'u Rwanda agera ku 470,000, nyakwigendera Mukandayisenga Olive w'imyaka 38 y'amavuko yarashwe aza guhita apfa ubwo abatabaye biteguraga kumujyana kwa muganga. Nubwo ubu bugizi bwa nabi bwabaye hagana mu masaa 3, bamwe bavuga ko kuva mu masaa 12 z'umugoroba hari abantu badasanzwe muri ako gace bagaragaraga hafi y'urugo rwatewe. Nazamutse hariya ari mu masaa 12 z'umugoroba, ari nanjye kugura hariya ku muhanda, mbona abantu bahagaze ahangaha, ngira ngo ni abantu bari kwahira ibyatsi hano by'amatungo. Nitwo ndakomeza ngenda ndazamuka. Ntabwo bamvugishije. Ngarutse nongeye kureba hano mbona ntabahari. Bari kuzamuka nyuma yaho ngiye ku irondo kuko ngiye nkora muri Rubenga ya 2. Mu kugenda tugupanga irondo hirya iriya, tugarutse twumva ngo hano ngo barashe umuntu. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwashoboye kuvugana n'umugabo wa nyakwigendera kuko yarakiri kwa muganga. Icyakora igisa nk'igiteye urujijo nuko abaturanyi ba hafi cyane b'uyu muryango barimo n'ababanaga nabo mu gipangu kimwe batashakaga kugira icyo bavuga ku byabaye. Nk'uyu babanaga umuryango ku wundi ati ngo barari kumwe mu nzu ufite amakuru afatika. Biroroshye neto nabona ntacyo mbizi. Amakuru muyabaze ribu cyangwa polisi kuko yahageze, ubwo abanyamakuru murashaka nyine mushake aho ngaho bari mushakira amakuru. Ku rundi ruhande hagakomeza kugaragara igisa n'icyoba mu baturage ba hafi yahabereye ubu bwicanyi. Twahungabanye, twabyutse mu gitondo nyine batubwira ko iyo nkuru yabaye. Twagize ikibazo muri twebwe kubera ko dutazi ikintu cyateye, muri makeya ntabwo tuzi abateye aho bavuye. Mbega sinzi ukuntu nabivuga nanjye. Mu mutima nyine umva harimo ikibazo cy'ubwoba kubera ibibi byabaye nyine, ariko umuntu nyine igihe kiragera umuntu nyine akihangana nyine akabona nta kundi byagenda kuko inzego z'umutekano ziba zituri hafi, tukabona umutima usuye mu gitereko. Icyakora Bwana Kayumba Efuremu uyobora akarere ka Rusizi akabizeza ko ubuyobozi bubari hafi. Abaturage turabwira ibintu bibiri. Icya mbere ni ugutuza mu mitima yabo ubujura, ubundi dukora ibishoboka byose tukabarwanya, tukakora gukumira, ariko iyo byabayeho nka gutya ntabwo bivuze ko igihugu kidahari. Ubuyobozi burahari ndetse n'abaturage bose barahari, ariyo mvuga nti twese dufatanyije hamwe turwanye ikibi, ariko abaturage banumve ko abayobozi bari hafi ntihagire ikibakura umutima. Cya kabiri ni uko tugomba gufatanya kugira ngo turusheho gukumira ibikorwa nk'ibingibi by'ubugizi bwa nabi. Umuryango watewe n'aba bagizi ba nabi bitwaje intwaro wari w'abaturage basanzwe, aho umugabo yakoraga ubucuruzi bw'amatungo maremare naho umugore we agakora imirimo isanzwe yo mu rugo. Bibaye inshuro igiri ya gatatu mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa aha mu karere ka Rusizi mu mirenge isa nkaho yegeranye hagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihitana ubuzima bw'abaturage.
ubutegetsi bugasaba abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano, nyamara aba bagaragaza ko hari aho imbaraga zabo zigarukira. Ntago byakunda ko amarondo yahangana n'amasasu, ntibibaho. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu magambo ahinnye y'icyongereza kiratangaza ko cyahinduye uburyo bwo kwita ku barwayi ba COVID-19 bavurirwaga mu rugo. Abatarembye noneho bagiye kujya bajya kwa muganga habegereye aho kugira ngo abaganga babasange iwabo nk'uko byari bisanzwe. Asumta Kabuyi yaduteguriye inkuru. Mu itangazo ikigo cyashyize ahagaragara rigaragaza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyavuguruye uburyo bwo gusezerera abarwayi ba COVID-19 bitabwagaho bari mu rugo. Ubu buryo bwari busanzwe bushyirwaho abarwayi batarembye bagakurikiranwa n'abaganga bari mu ngo zabo. Ubu buryo bushyashya rero buteganya ko abarwayi ba COVID-19 bataragaragaza ibimenyetso cyangwa bagaragaza ibimenyetso bidahagije bazajya bishyira mu kato k'iminsi 14 nyuma bajye kwa muganga kwisuzumisha, bafatirwe ikizamini hakoreshejwe uburyo bwihuse bwa rapid test, hanyuma igisubizo nikigaragaza ko batakirwaye bahite basezererwa bakomeza ubuzima busanzwe. Ibi bikaba bitandukanye n'uburyo bwari bumenyerewe aho abaganga bajyaga gupima umurwayi mu rugo hirindwa ko yasohoka akagenda yanduza abo bahuye. Dr. Nsanzimana Sabu uyobora RBC yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika akamaro k'ubu buryo bushyashya. Abaganga rero uko abarwayi babaga benshi, twabaga dufite itsinda ry'abaganga riri kujya muri buri rugo buri munsi. Urumva niba dufite abarwayi uyu munsi barenga 1000 bajya muri buri rugo muri izo ngo 1000, ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi noneho ugasanga aho bagiye kureba nta burwayi mu by'ukuri bukomeye bafite, usanga ahubwo basize abandi barembye bakwiye kwitabwaho cyane. Muganga Sabe akomeza asobanura ko inyigo zishingiye ku bumenyi ndetse n'ibyatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS hamwe n'ikigo CDC cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko umurwayi umaze iminsi 10 atagaragaza ibimenyetso aba afite ibyago bike byo kwanduza abandi, bityo akaba ashobora kujya kwisuzumisha bitabaye ngombwa ko abaganga bamusanga iwe mu rugo ahubwo ko bazajya bijyana kwa muganga. Uyu muganga asobanura ko ubu buryo bwo kongera aho abantu bipimishiriza COVID-19 bizatuma imibare y'abandura nyakuri igaragara aho kugira ngo abantu bibeshye ko ari bazima kandi barwaye batabizi. Muri byumweru bike bishize dutangiye uburyo bwa test yihuse rapide. Imibare yarazamutse cyane. Biba bisobanuye ibintu bibiri, koko u Rwanda ushobora kuba buri gukwirakwira, ariko ushobora no kuba bivuze ko abari barwaye batabizi noneho batangiye kugaragara kuko uburyo bwo kwipima buri kwihuta. Nibyo turi kubona abantu benshi bari kujya mu mavuriro yigenga akagenda afite ibicurane bisanzwe, yagerayo batariko nta nubwo ari n'ibicurane afite na COVID-19. Uko zimanuka rero zikwirakwira abantu benshi baraza kubimenya. Ni byiza uko ubimenya kurusha uko utari kubimenya ugakomeza ukanduza. Ni nayo yari intego twari twihaye tuzana izi test zihuse zikunganira iriya PCR n'ubundi wasangaga inagoye kwikwiza ahantu henshi. Muganga Nsanzimana atanga inama ku bantu baba bafite ibimenyetso bya gripe muri iki gihe kwihutira kwipimisha kugira ngo barebe ko nta COVID-19 irimo. Abantu benshi baragira ibicurane, baragira gripe bakibwira ko ari ibicurane bisanzwe, ni sinizite nsanzwe ngira, nkunda gufunga mu bihe by'imvura, ariko abo bantu nibo dushaka gushishikariza ngo tera intambwe ujye hafi y'aho utuye hari ivuriro ririmo uburyo bwo kwipimisha. Iminota 10 gusa irahagije, umenye ko udafite COVID, utaza kuyiha inshuti zawe, utaza kuyiha umuryango wawe. Ibi byemezo bibaye mu gihe Minisiteri y'Ubuzima yarayitangaje ko mu Rwanda abantu 2 bahitanwe na COVID-19 bituma umubare wamaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera kuri 74 mu gihe abakirwaye bagera ku 607. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Kaze Yesu, kaze Mukiza. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abagize ibyago tubifurije gukomeza umutima. Inshuti banywanyi mu gihumeka w'abazima tubifurije kurangiza umwaka mu mahoro no kugira ubuzima buzira umuze umwaka wose utaha. Mureke tubahe umwanya namwe mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe. Amazina yitwa Esperance Mukamurinda. Mwese ndabifurije Noel nziza n'umwaka mushasha muhire. Hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane, nuko abantu bose baranezerewe, isi yose iranezerewe kubona turiko turigina Noel. Hanyuma igikuru no kumenya agaciro intumbero y'uyu munsi.
intumbero rero y'uyu munsi ni ukwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi n'icyatumye avukira mu isi. Rero ntitujye gusa, ntitwambare gusa, ntidutanga amagifuti gusa tutamenya agaciro n'intumbero y'uyu munsi. Abatabizi ariko ndibaza abantu bose barabizi, ariko intumbero nyamukuru si ukurya no kwambara n'ibindi nk'ibyo, oya no kugorerwa si ibyo, ariko intumbero niniya ni ukumenya icyatumye Yesu Kristo aza mu isi akavukira mu muntu kandi mu muntu yaremye. Ni ukuri mwese ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu, hanyuma ni ukuri byo kubatemba neza muza kujamo byose, mwinezerererwe nabo ataco bafite icyo bariko barasangirira hamwe, ariko gusa banezererwe yuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kuvukira mu isi abane n'abana b'abantu. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ishishikare kubitaho kandi ishishikare kubagirira neza muri byose. Muri uno mwaka muzowusozera amahoro, kandi n'ugiye gutangura kandi tuzowinjiremo amahoro, tuzokongere tuwusozera amahoro. Ku mazina nitwa Ndayisenga Jean Bosco, ndi ngaha muri Ayowa, benshi muranzi. Hanyuma nkaba nifuje ko nobipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha. Hanyuma jewe sinibagiye no kuramutsa umutama wanje ari mu Burundi yitwa Nyabugu Bernard, twese turamuzi. Ndamwipfurije Christmas nziza n'umwaka mushasha. Hanyuma nubwo corona yaduteye ataco twashoboye kuronka ngo dufashishe imiryango bari mu Burundi, abo bose barazi ko turi mu kiza cya corona. Hanyuma sinibagiye n'inshuti n'abagenzi bari mu Burundi bose kubaramutsa no kubipfuriza umwaka mushasha, cyane cyane abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bose ntarobanuye intara n'imwe. Ndabipfurije Christmas nziza, murakoze, mubane n'umwami Yesu Kristo. Icyambere na mbere jewe nitwa ku mazina Desire Di Daniel, nkaba mbanije kubaramutsa mwebwe ndabifuza na Noel nziza. Nanje ndashima uhoraho kubona tukihari n'ibintu biducamo. Jewe icyambere ngomba kwifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha. Cyambere rumva umutama wacu yitwa Louis ari muri Ayowa, mutama dukunda cyane, na mama tubyara ari muri Ayowa yitwa Niyonzima Clotilde, na nyakubahwa Jean Ndayizeye, nabo tuvukana bose ba Beatrice, ba Niyosaba, ba Maitiyasi na Bashimi na baroza bose ndabifurije umwaka mushasha mwiza. Mu Burundi naho hariyo umuryango, hariyo abanyoku n'aba anko, ndafise n'abana Nyabiharage n'umugore. Nabo ndabifurije umwaka mushasha na Noel nziza. Namwe murakoze, Imana yo mwijuru bane namwe. Jewe utashatse ku izina ryanjye mba mu ntara yo muri Ayowa muri Amerika, nkaba nifuriza abo mu karere ari muri Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, bifuriza umwaka mushya muhire na Noheli. Nishimira ijwi rya Amerika ko ribasha kugezaho amakuru ya bene wacu, rikigora rikadushakira amakuru no kuduhuza n'abavandimwe. Mbashimira cyane, mbifuriza umwaka mushya, kandi nifuza ko tubanye nk'abanyafurika hano muri Amerika, tutagira imigambi cyangwa ikina. Nifuza no ko abanyafurika bene wacu nabo baho uko nguko. Nicyo nifuriza, ndifuza umwaka mushya ko twatangira tubana neza, nta ubona kana kuko cyangwa undi uko, tukabana nk'umuntu tujyana urukundo. Nibyo mbifurije, murakoze. Jewe nitwa Diomede Richard Misigaro, nkaba mba muri sete ya Tennessee, igisagara cyitwa Nashville. Nkaba mfashe ijambo kugira ngo nifurize Noel nziza abarundi bose, abagenzi dufite mu gihugu cy'u Burundi na ngaha muri Amerika. Ubundi nkaba nshaka cyane cyane kwifuriza Noel nziza umuryango wa Honorable Ndaruvukanye Zeno, umuryango wa Edouard Ndaruvukanye, umuryango wa Tarsise Rutumo, umuryango wa Emergide Ntahondereye, Tasiano Misigaro, mushiki wanje Claudette niyo bari kwanyumva, n'abandi bose umuryango wa Geracuza. Tukaba twizeye ko bazagira n'umwaka mwiza muhire. Murakoze. Jewe nitwa Anise Niyongabo, nkaba ntuye muri state ya Ohio mu gisagara cya Dayton. Nashaka nifurize Noel nziza
ubwa mbere na mbere umuryango wanje usanzwe muri zone Kigwena mu ntara ya Rumonge. Ndikumana Jean Sylvie nipuriza na bene wacu Leni Agricole Innocent Janvier n'abana babo nipuriza inshuti n'abagenzi bari mu gisagara ca Rumonge, abari mu Kigwena, Cabara, bari ku Mayengo, abari mu Karonda, abari Bujumbura, inshuti zanje n'abagenzi basanzwe bari muri South Africa, amavuga nka Ringi, nkavuga n'abatandukanye bose bari kumwe, nkagaruka kandi mu gisagara ca Bujumbura nipuriza Noel nziza bose abanyagihugu b'u Burundi, nkabipfuriza kuroranirwa na Noel kandi bongere babazwe n'uyu mwaka mushasha bagiyemwo, umwaka w'umutekano nk'uko basanzwe bari mu mutekano ntangere umunsi hama babandanye imigambi yabo igihugu cyose bagiteza imbere. Murakoze. Jewe nitwa Apollinaire Nshimirimana, nkabamba muri eta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta. Nkaba nagomba kwifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha muhihe ubwa mbere umuvyeyi wanje Nahimana Sonia ari Gitega, abo tuvukana Gedeon Nzeyimana, Joseline Niyonkuru, Esperance, Desiderat Habarugira and Janine Nduwimana hamwe na